laki aing ini suka puasan aduh. Alhamdulillah, aing kabeli baju jeung pamajikan aing. Si Lope makin sayang bae maka aing. Alhamdulillah, aya pamajikan aing dengan si Mama. Bari kejutan ku aing pasti nama. Pas suatu karena aku curiga ya tiduran. Wah, bapak mau boga naon? Astagfirullah, majikan aing bae biasa. Kita mau majikan aing gitu. Itu. Gak bagus ya baju. Gimana dia salah melina? Di mall aing melina. Ini bagus kieu ieu baju. Pamer aing ka si Leha. Si Leha mah mau dahu baju bagus dong kieu. Merek lagi. Oh, geus gerak ka ditu geura jajal bajuna. Pokona mah bagus da aing sasalin heula. Oh, gerak ka ditu. Kira aing boga duit 2 koper. Kaya meureun aing loba duit. Jadi carekanan bae ku si Leha. Ulah unggal isuk di mobil. Carekanan bae di carekanan. Coba aing mah boga duit berkoper-koper makan. Namun si Leha kan nyeng-nyeng mamarahan cocokan sumutna ku anjeun. Teu kabayang lah. Dia mengenakan murah baik itulah mana contoh murah Si Saleh mencinta aing dibelikan bajuna. Nah, kumana ini? Kurang mesti Leha aku ini. Baju anyar. Mana ini si Leha? Si Leha gerak tadi dia Leha. Aing nak minta anyar ya. Baju anyar si Leha, mana ini si Leha? Aing bayar ke si Leha tangkurak-kurangan. Beneran dia Leha baju anyar tuh. Menang timol tina si Saleh salah aing anu kasih. Baju anyar. Awak bangtang paling sebar kieu. Iya mah moal boga baju dia kieu anjing. Bating. Bating sama kamu sih cuci. Ulah dilawan. Itu urusan dia. Bating. Kotoran dia kuy. Dia baju. Obrolan lagi 15.000-an. Wah, itu banyak kasih li. Pengen kasih li aja. Ya, aku aja bedakan aku kasih li.
Ada lihin. Murah. Murah baju. Oh, dia kilo. Wah, dia mah lauk loba tuh naon yang kurang-kurang segala baluang deui, Pak. Kalau bae lauk-lauk kene bae. Atuh nongkrong balong lah. Lauk sakitu loba anak. Dia kopi-kopi. Ah, rokok. Ulah ngomong kopi yang aing naon. Murah kan. Wih, baju nama anyar nih. Iya dong, anyar. Aku sahadan Nanti mall. saleh. Oh, ini baju obrolan 16.000. Coba. Oh, cuy. Lanjutkan baju. Baju barang. Baju macam dari sawinan. Alah. Ini putus ke kabel. Pas kalau mari bae. Dari paruh mari. Baru kumaha. Ya, awas sarua. Doakan kamu baik. Saleh 15.000. Bahan lagi nyat. Mesut ya, sebelum cuma kali nyanyi mah. Saya baju nanti malalar. Sekuntung mawar merah, sekuntung ditawar murah. Sana udah paling baguntung. Woi, biang ya. Kemana anjing dia? Di luhur dulu, biang ke fotoannya. Lah, bu, lagi nanti coba foto naik. Hah? Foto naik. Tahap yang tadi pan di kantongan gua dia. Asal gantian kayak. Oh, nggak senang be. Ya sok kong apa bu? Anjing HP aja rokok iya nya. Segera nih di mana? Jadi dia jing HP nage. Jadi bro mana? Gunang kabeh. Kurang cangkul. Terus dulu panet. Yang coba dulu kah? Bilang lah. Anjir. Dia mampu on aing jadi makanan itu. Nah goreng. Segera aing deh ya. Terus deh meninggal itu tuh orang pemandangan bagus. Ya mak itulah. Dia kayak di situ aing ngurak lah tuh. Yang sebodoh kan. Dia mampu nungguin awal sih aing mau jadi jelema. Ih, aing bisa geran. Boro. Ayur aing mah. Duh, nih pundungan gitu jelema. Boleh. Dia anu ninggalkan aing benak balik ongkoh dia. Siun yang jalan di tuh. Pundungan hidup dia mah ampun aing ti barete. Dia aja yang pinter kode. Mana kasetan murah tadi. Kamu pergi. Non dia lihin. Murah bae. Iya lihin ngalunjak ka kolot. Oh, ampun.